Sugumba police station manakta mui safe side oidree hanu leirum phom du bu lut tawba adu gari thugairamba haibsi swai di kaya kum thamini Tafena target masih ko na to thang le ba in sai mamang tan pon ba yaw jagra ne adu masih yam sang tan paning de makoi la lo sing ne bi go na thokra makoi na to yu pot si ai koi na kihan kan ba praja me am da pom message pi bo le bra in sang pa jagi do ne adu kan na pan jage ai koi ta sin na ga di Manipur si lo na wada gi situation se ko sing am di tam di matang da kana ko tam da still ai koi na 2023 ne ohum da gi ko gi blast ro ki ba ko gi sum ba kar ki matang da koi ka sen na kut ta lai baro do me am ma Naha mayamona imaleba iramdam ifuru kanjanabani haina takena kulai pairure takena adu kulai sing typical o haiba matam de ko aramba tengoli sinau singna governor na hekol ko chi dugi yathang dugi matung in ga yam da thu na dum kulai sing dum singal aga dum mayam du dum pithoki government da adu masigi posi pithok posi ko looted arms sing si even ko bihar election mamang da bihar yo NIA na magi report thum ko da dum ko paper sing de ko thengna ki big yawi adu kana na karam da madugi license se ekoi mite community gathang na lakuna tabnina ekoi wa madugi potu isagi iramdam protect tong namani na mada even through ka mayam thula ga atopa jati nyam so masi dum lakuna yaw gane na kale aruga masida kulai si karba tonu onthorok pa dei kulai pa hu sing gunda torpa are kulai si khara leisal la kanda ekoi national highway sing sida hek mama gi eno degi tarak ko degi hai tare magi baliam da ko tholo ko degi hauna masida lut pa toroga foire ga la ga sar gi hainabi ಈ ವಾಕಲ್ ದ ಇರೋ ಮಯಾಮ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸಿಂತ ಮಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಗೆ ಒಯ್ಬಾ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಕಾನೂನು ಮಯಾಮ ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ की सबसे बड़ा रिस्पांसिबिलिटी लेवल सबसे लोगी दना कोई ड्राइवर मयाम कोई कुचा काइबा कोई मयाम की डे टू डे एसेंशियल कम्युनिटीज फॉर इवन मयाम सिंसिदा मकोई लाइफ तो की मति सिस्टम में रिपोर्ट मयाम मत लोग से मसली कोई मसली गवर्नमेंट की बिजनेस है कोई से पॉपुलर गवर्नमेंट दरिंगा popular government to bung am devi ta na ha do mana police station sing si magi modernization magi strengthening to bugi mayam magi pesa mayam thadar am ya garam bi ai leram da bi ai adu madugi pote to bum to police station ma outpost ma hang targadi magi sab magi strength men power lebum to posi lai ta budun maram kan da ai ko gi sing is daga sing da ko gi even magi sing gi umang wamang jungle gi ko dong sa ban ro ga sing gi ko ke escape to nai ba ga mu oi bina tek moga thula ga mai caption ma puram ba chairamba tawu matam da hetu tanaba phangdaba lambi lamhang kanu du tu phang communication lambi ki photo apo pot oi da bina gari thau ga sela tanaba ya da bina posi oi ba sima pot mai amri kanu lai basti hen na ko ne sing jaga sing da ko gi swai da valley da mayam ama ko ni form se to mayam tha dong na pot na toroga sei ta tak tak la kan ko na to ise iga mana na ko ni sing jaga ge tak tak jaga point sing se to bi ta ra di even ko ye highway ke person force kemba aruga police ki ek kadam jawsaba ko ye special police forcing ko ye madu lawraga semaga ko sumaina lai be youth mayam sing sida ko ye country payam je process ni mauta ko ye lai ba na mayam naga lewak si ngak se ge lewak musu mayam sing sina ko ye national highway sing ani sing maruina bas ngak selan ba aduga ko ye international ki southeast asia ki get rate ori ba thong ori do ba more lambi ga si more tan mu sing khando aga mo thonga le khara khandu ko more ra kana ko si ko tajar ke si sang ja ha si ko fully mo ko arm sing pi ga ma ko se na masan ko no po si adum mayam pi le se ek rifle wagera mo gera kana magul le no mu si pa laga mo ko thengna ba ya ba la ko po sing mo du train kan to gera ga thambi ba tar ga de ai ko ni mani pu si santi oi ne khali natra ga di ai ko kulai bai ba sing du ko tu pai ga ko masi thengna ba ya ba po na te aduna masi ko ni tabak to sing si ko media na natra even publicity yam da madu ge dum tackle to gido man ba adu dum control to dum man pot or kan da kuji ji kulai pa gala ko na mai dai double barrel gum ba pi na ma ko da sabu gum ba ko no mi sing country met na hai adu belly de pa ba na dum ko ge la ke no mai bo oro da ma ko na parem ba ko le ja no mai bo oro apa ba no mi sing ma am pa ga li hai ba na sing ba ma am ba dum to ai ba pos aduna simba singa tam ga pot ta khena ba ma na dum nang ba ba se ko gi Manipur manung jit sab sana ko gi idea of Manipur the Manipur se amatani Manipur sakam kai bi yaro haina khanjari ba law ba koi myang su masi isana ko longkhat aga tin se aga imai da tai ha do ta to kni masi yam kan su nangjening da bani adu to iba posting se ko na se haija ba ni ko Manipur se British administrative territory na ira matam bi ho ro tan da ko na singam re tam mana khairo ko man le mo process still of su dum maru gi potu dum focus su ga thabak ta dum su ga le dum tawi aduna ko gi constitutional India yaw ba Manipur gi matang da article 371C se haidi hygienic da ni adu bu jamun kas gi 370 scraps of the mana machine low to kan sa uniform
land law ama koi matam de sana Manipur sana ga double law ama secondary power di sumba sing tam kana bagi man ba punishment period ga su ataga administration da su any kind of development da su tawan masi kana man ko urga lai ko adu masi thelo ko ya dana masi si adu kan ya na lai mo da lai gani aduna masi di matam gi government adu government like ko ta gu president lai ta ga su adu government amadi lai dina masi gi pot sumaina ekoi gi ta se na popular government gi matam ngam da bro president rule lagi matamda on behalf of the president of India governor adu masi ki salai lai matamda governor masi adu khanung gane khali masi ko yeng thalaga thabak si inki jana tawhanda ba taraga di koi government ama lai bada popular government oigera natraga popular government gi adu ma administrative fella or a constitutional national bank down to matamda it should be the duty of the union to protect a state India manung di haina koi simana constitutional period of provision article 75 56 madu constitutional privilege by 33% will come matung da tapi atop emergency provision no yaw me an sing je masi constitution gi madu wan toxic phagi karak ko tala gadi ko gi constitution khongoi na bani aru democracy khongoi na bani miyang mute wi kana lai che aru miyang mute ai kana lai che tala gadi ko gi pre merger status to madu hana India na mani che pi ko ga ko lai che pose kana no ko langa ba na ka langa ko da madu gi ko yaw no mana thokar kan mana ti ko no tang mana bu ko fiam la ka bra mas dai ko na kulai paraga lal horoga ko sovereignty gi ko ning kha ta magi han le ma potu ning kha ta ma handal ma ta li hai gi pot ko support ta we ha wa pam nate adubu taliba isinaw sing wa pam sing su Southeast Asia gi manung da ko isa gi puwari sahi lising ahung gi ta ga lising manga gi le jaba aduga adugi isa gi iro yek adugi isa gi tradition isa gi culture isa gi script isa gi language chap chan le jaba pot amnen ta lo pot gi asumbo mayam masu masi da dum namselaga lai ba smaina ko ngasi di India da merge taroga ko Indian oire aru Indian constitution gi makada India lenga ki makada lai ha nu targa su ngasi chap chawa sa thung mayam ama ko gi justice panganda ba aru ko gi liberty equality humanity justice ko phangada bani citizen ama oina equally ko protect oida bani articles 14 dagina article 32 book yoriba right to equality however right to freedom of speech and expression, right to reside any place of India, right to carry on any business or profession. Aduga madugi pot mayam ama ko article 19 gale yo mayam sing sige wan toksi phagi da ko pot la ibse sumba mayam jenani aduna ko masigi sing tam khaido ko mangal do which is ki wana ba ngati taram pot da matau tamga skill la copy taroga isage o pot mata yaudana mata ga masigi phangdana lai ba ibse constitution ki wan toksi Indian citizen nama ojaba ta ga su Manipur Prajamia ngasi inti na phangdadum taw lai se hausi article 36 enforce taroga governor lai ni matam sta kupli engine biraga kari maram gi no ko ngasi smai taw ba kamai taw on gani ha ba singbagi yam sab sab solution mo pro ba kono bi hobu taraga di audio koina swai da sing da manda ko katu karan taroga ko praja common people me yang oi ba SSC capacity sa sa ka taiba ko bu ta seng ngasi di hingan liba driver me yang di role responsibility mayam da ngasi ayat pa ano ba kano tasik na yasin ba ko pa taw na ko yekai kin dai ba taw mayam sing su ngamoy daw ni na hajani aduna masida ko na masida ko praja ko na lawaga media re ko na hapaga masida solution ko ka daw nate aduna government gi matam government gi magi policy program ni ko yat da sab sab policy ama madu ko ya la kana madu ko kamak on to pi do madu ni ta ka le se hajani madu on to pi bo ti hausi adun praja miyam na ko ni so dum samal aina riba koi takkan hari jadi singgih wama sambil wama perjamian juga yang milik mereka masih yang sini di sini sini wali masih singsi atau wali masih semua pemwarga lain ni naik kan.